Faslun tining paneka setong fasol fi mujibil husli. Dalam perkara saya wajibaki adus. Wal huslu tining adus lugatan dalam bahasana. Sayalanul ma'i paneka makili aing ala syai'i atas tong setong. Jadi adus itu mengalirkan air. Mutlakon hale mutlak musyara'an ben edil musyara'an sayalanuhu paneka makili ya emak ala jami'il badani atas sakapini batan biniyatin makhsusatin kalaban niat makhsusatin se'e tantuaki biniyatin kalaban niat makhsusatin se'e tantuaki. Walladhi bantining kang yujibu syawajibaki panapa alladhi al-wuslah da kaadus. Sitatu asya'a paneka 6 banyak-banyak perkara. Salah satun minha tashtariku fiha rijalu. Salah satun tining telok minha dari ya sittah. Tashtariku paneka kempulan fiha edilimya salasa ar-rijalu pasara banyak-banyak orang laki wan nisa uban banyak-banyak orang bini. Wahia bantining ya salasa iltiqaul khitadaini paneka atemona pasonnatan dua. Wa yu'abbaru ban iungkapaki an hadal iltiqa dari paneka atemu bi ilaji hayyin panapa kalaban amasoaki na orang seodi wadihin sejelas ghayyaba hasyafatadz dzakari ghayyaba se menyelam pasaraya hayyin hasyafatadz dzakari daka hasyafana dzakar minhu dari hayyin au qadraha atawa perkiraanna ya hasyafatad dzakar min maktu'iha dari orang seeketok hasyafana atau seetokil hasyafana dari orang seetokil hasyafana fi farjin edelim farji wa yasirul adamiyul mulaju fihi junuban wa yasirul adami bantatih al-adamiyu pasara anak adam al-mulaju se'i pasoen fihi edilim junuban paneka junub bi'ila jima dzukira kalaban amasoaki sebab amasoaki bareng kalaban sebab amasoaki bareng dzukira sebut panapa ya ma. Amal mayyitu anapun tining orang semate. Fala yu'adu maka paneka tak iulangin usluhu panapa adu saya mayyit bi'ilajin fihi kalaban amasoaki fihi edilim ya mayyit. Artinya kalau mayyit itu dijima maka kan kalau mayyit wajib adus. Setelah adus pas ejima bi orang maka yang tak wajib diulang adusnya. Wa amal khunsa ban ana pontining orang bentuk al muskil semuskil fala ghusla maka tada panapa adus alaihi atas ya khunsa bi ilaji hasyafatihi kalaban
ama so'aki hasyafana ya khunsa wala bi'ilajim fi kubulihi ban punten kalaban sebab pasoen fi kubulihi idinum kubule ya unsa. Wa minal mustaroki ban paneka setengah dari sekempulan inzalu ayu khurujul mani tegese inzalu keluar ayu khurujul mani tegese keluar mani min syakhsin dari orang bi ghairi ilajin kalaban tanpa amasoaki. Wa in qallal maniyu ban sanajan sakonni al maniyu panapa manni kakotrotin akati sacap-cap. Walau kanat ban sanajan badah panapah ya manni ala launid dami paneka atas bernana dara. Walau kana al khariju ban sanajan bada al khariju panapa sekeluar bijimain paneka sebab jima aghairihi atau lainnya ya jima fi yaqdatin dalam waktu cekeh au naumin atau tedung bisyahwatin kalaban syahwat aghairiha atau lainnya ya syahwah min tariqihil mu'tadi min tariqihi dari jalan ya manni al mu'tadi se biasa awirihi atau lainnya ya tariqihil mu'tad kaning kasara sulbuhu akati kutu pecah sulbuhu panapa tolang gertungah tolang tengah ni sulbuh orang gertungah pas orang akati kutu pecah sulbuhu panapa tolang gertungah ya orang wa kharaja ban keluar maniyuhu panapa manina ya orang. Jadi baik mani itu keluar secara biasa dari jalan yang biasa atau bukan dari jalan yang biasa, misalnya tulang punggungnya ini belah atau pecah, kemudian keluarlah sperma darinya, dari punggungnya, maka wajiblah dia adus. Dan hal ini masih diperdebatkan para ulama, namun dalam kitab ini dikatakan seperti itu. Wa minal mustaraki ban paneka setengah dari sekampulan al mautu tining mateh illa fi syahidi angin edelem orang si mati syahid. Wa salasatun ban telok takhtassuh tantoh takhtassu teti tantoh biha kalabanya selasa an-nisa'u pasera ring bini. Wahia bantining ya salasa al-haidu paneka haid aidamul khariju tegese dere sekeluar minim ro'atin dari reng bini belawat sedepak pasadaya imro'atis asini nada sangat banyak-banyak tahun. Wa nifasu ban nifas wa huwa bantining ya nifas ad-damul khariju paneka dara ad-damul khariju paneka dara sekeluar akibal wiladati isamarena ngelahiraki. Fa innahu maka saung kuna nifas mujibun lilusli qat'an mujibun paneka se awajibaki lilusli dak kaadus qat'an kalaban masteh qat'an kalaban masteh wal mujarradatu wal wiladatu ban rembi wal wiladatu ban rembi al mashhubatu se'e perengin
bil balali kalaban beca mujibatun lil wusli qat'an paneka awajibaki lil wusli akan diadus ini wal wiladatu bantining rembi al masyubatu syai'i peringin bil balali kalaban beca mujibatun paneka sa awajibaki lil wusli dak kaadus qat'an kalaban mas teh wal mujarradatu anil balali ini ban saya sepiaki wal mujarradatu ban saya sepiaki anil balali ay wal wiladatul mujarradatu ini anil balali dari baca mujibatun paneka wajib sa wajibaki lil ghusli da adus fil asahhi dalam qaul saya lebih sahih. Artinya kalau orang melahirkan dan lahirnya bersama basahan disertai dengan basah maka mewajibkan adus secara pasti. Sedangkan kalau tak ada basah, tidak disertai basah, maka menurut asoh itu mewajibkan adus. Berarti muqabilul asoh tak mengatakan wajib adus. Muqabilul asoh.